Aduh si Edi kok jangan bisa. Ya. Sok atunya tuh ya, cing gembul teh. Hah? Hayang mung mana sangu? Hayang naon atuh hayang mung. Hayang naon? Mere sangu mung mana. Oh, mantap nih kan. Kopi hayang kopi. Mung, tong atulah. Kenal jadi euy. Ya kan maraban hayam pi tapi mungun bare sangu unggul mah. Harus saya nama euy. Dia mah taranan pelungnya. Oh. Abita aing euy. Sing ali. Oh, tapi tempu awaknya keburak gitu euy. Euy. Abita aing euy. Juta lah kurang. Nah, teh. Juta 100 lah. Hah? 100. Yang 100 atau 15 lah. Wah, waduh ya tuh 100 lah duitan. 100, badak kieu berapa 100 teh. Wah, badak kumaha badak kira buluna tuh sama tuh. Ayamna mah sakiloan. Sok-sok atuh lah yang butuh duit ya tuh. 100 oh. Oh, baik lah. Ayo buat ka maneh we jual 100 teh. Ayo. Ah ya hayamna digubung we naon teh. Oh, malaka kayak orang nurunin kenal motor jadi itu ka dia. Sok atuh kurang disekolah lah di dia. Oh, ka dicokot kurang ka dia balikna. Ya sampur kemana kali itu? Oh, disampur kurang. Iya nuhun pe nya. Oh, sekarang heula ka dia siap si lepas. Oh, atuh teh ban ke di Panaban ku aing teh tuh. Tapi mungkin nyatu nih bare sangu mah. Yuk atuh. Yang culang-cilang wae mana teh. Nama dipuncit man ku si api ge teh, dikukut ku si api ge. Dengan sion mana mah. Reka mana, Pi? Dekat aku apa aja nurunin motor. Oh, nah, abad motor di tengah. Oh, ada disimpan di warung jadinya. Oh, mesti mana, lu? Oh, Mas Ulin ya biasa. Oh, Mas Ulin, oh juga Kecurukan tuh. atar kecurukan bawa ka dia. Bener, kan dia bisa anu maling sih, teh. Oh. Oh, juga turunkan atuh. Oh. Ya. Wayahna we sejago lah dijual. Da orang 13 duit itu tengah jual maneh mah. Nah, gila tuh. Aduh, kenal mang, Iya ya, jangan nyawa hayam pada maraban wae. Oh, keur maraban. Lain mending gede ayam teh nih. Oh, dia mah tuh halus turunan ieu, pelung. Oh, badag gitu nih. Ah, enak dijual. Hah? Enak dijual. Ayo Bu Haji butuh gitu. Oh, stiker kayak tamu, tapi abi mah ada keur tamu, ya malain hayam kampung, hayam pelungnya baik gitu Oh, dia bacet. mah. Kenapa? Oh, kan bae nggak ada mau pahit Oh, tapi ini badan tuh. kayak gini nya. Oh, Om sabaraha? Hah? Mun dijual? ya 200 satu segede kieu mah. 200 mah nih mahal teuing atuh. Ah, kudu sabaraha tuh Bu Haji ya. 50 elahnya. Hah? 150. Heeh. Ada butuh nabe sebenarnya mah ayam kampung. Oh, Tukang dari mandi ge. bikin. Ah, Aing ngaranna mah ayam kampung, pada ayam ngaranan ayam pelung. oh, campur mah nya Oh. mah. Sok bae atuh lah 150 ge lah. Beneran? Bukan ka Bu Haji we. Oh, atuh dah. Ya ge sok butuh mah urang. Oh, bener tuh we herbar nama euy duh. Aya nawe si jago ah. Ya, Wah. Tuh, 50 tah. ya nampi hartosna Bu Haji ya nya. Lagi bawa ini ayamna. Bawa we. Sok atuh lah, Bu Haji tanaknya. Mana deui? Nah, gitu ya bawa Bu Haji lah. Yeuh lah. Ya mah. Ya atuh Bu Haji. Ya nuhun. Oh, diberi nyatu teh daekeun hayam teh ah. Buru anu meuli. Lumayan ya. Hiji hayam kita teh 250. Alhamdulillah atuh teh ya. Nuhun Gusti ya. Woi, gimana Pak Haji? Si Edi, Gimana sih beli ayam? beli hayam meuh si Edi. Ayo sih kalau juga. Naon? Ayo mah ayam harus dibayar kurang atuh. Ah, teuing dah urang mah ti si Edi nang meuli bias. Ya masih bayar kurang atuh aja ayam deh. Ah, tanya si Edi urang nang meuli 150 bias. Ini kalah. Banyak ya harus dibayar kurang dijual deh masa kira aku. Sok we uruskeun ka si Edi hayu ada. Mana nanyakeun ka si Edi atuh. Oh jadi baru balikan ke sini ya. Banyak ya. Oh, tanyakeun Ya, we. urang ayo aja. Nang meuli urang geus sarua. Ah, boleh tak? Dijual atuh. Pasti piramean aing mah imah euy teu geunah hate ya. Jemput heula enggak nya kana goma. Kalau cerkan bisa kalau bau lah. Oh, aku siasa
Wah, ramai euy. Bohong siya lah. Ya, masih ini kayak murah nggak? Nah, ada orang Ya, yang dibayar, nangis kurang 150. Ada orang yang bayar. 100 kurang banyak Ayo dibayar. 150 kamu orang. Kita kan udah. Kok nggak? Aduh, si Edio kalau tidak bisa. Ada si gobloknya dah ini mayat goblok saya teh. Ngajeng tuh jang tayong segala ka masih goblok Edi teh deui nya.